General Kahindo Otafiire alangidde bannayuganda obutiitiizi n'obunafu nga agamba obutiitiizi bwe balina n'obunafu bwe bulemezza wano General Museveni n'atufuga emyaka 4 nga bannayuganda batunudde butunuzi. Agamba nti bo ku mulembe gwabwe tebayolesa bunafu, tebayolesa butiitiizi nga Idi Amin Dada ayonona eggwanga. Bayingira ensiko ne bakwata emmundu ne bakuba Idi Amin Dada paka lwe yavaako kati eggwanga lyatereera. Naye bannayuganda badda mu kimumbu tusabire Museveni aveeko, agambye ayima ne bwe munaasaba tajja kuvaako, mulina okubaako kye mukola. Bwekuba kwekalakaasa mwetabe mukwekalakaasa mwena mwekalakaase Museveni mumujjeko. Bwekuba kwata mundu nga muzisobodde muzikwate Museveni mumujjeko. Bwekuba nga mwina kye musobola kyonna okukola nga kyamaanyi na magezi mukikolero mujja okujjako Museveni, so temulowooza nti mujja kuyita mu kalulu mubeere awo nga muli ku General Museveni mumusabira essaala musaba essaala aveeko. Agambye mwerimba nti mulina okugoberera ebigambo bya Kyagulanyi byagamba okwebeereramu ate nga mulumbe nalo mwekalakaase peacefully mu mirembe. Ekyo kijja kutwala General Museveni naye nga mulinawo kye mukoze, so sigamba mujja kubeerawo musabe muyite Katonda muzite Katonda. Agambye tajja kujja, General Museveni ajja kusigala abafuga. Kati mulina okwejjamu obunafu, mulina okwejjamu mulina okwejjamu obutiitiizi lwe mujja ogoba wano General Museveni. Bino abyogeredde eyo ewaabwe era kamukuwe ebigambo bye abiyogerere obiwulire. Kuba ningamba mbanyankumene chitsire abere kushu nahora byeko bayachigamba ntumujero muntu uchi asa mwana wanje kanunu mulingwire yateka cyabuyora na gaya engana naje tumujero muntu uchi okuba sheji kuba binitanzi kuba abagurana bolo rubaya abashari abasingo abateizi mwebwa ibhamu okugira kwanye koko okebonka rwende bana mwana naka Burundi yaita bashara anaka brother abasheji kubera ushaje mu rubange atarakubeta bakuri rero nyona tukatuganiza umugezi ikondera kabi militants tujago abilitants rubange muri ikondere umutabandi ishe Reverend na chaptapire na muri chaptapire na kotu ngona tubahoyo ndanga kano kwimbuze kwe kugamba yatinda tunoroje kwanza wa Uganda. Rero rako umwira kufa ko nyoko myanzu yo umwira kufu ni mu Africa ni ngo province ya East Africa okushazi ya Uganda yo tindu mu Uganda yo mu Africa aza abinji twakwetegereza wenje ningambetu zayimwesi banagira ngo amini akabingosha. Yes, nabari Amina kabingosha ko kababere mbashaba Amina kabita ba nakaba fara tubundu ba nakaba yaherukana na kibisho yaza kwita chivengere ya mutaka yaza kwita okana kayono ko ya mutaka nawe kuri abagwire ko kana bizumutaka itwe ababinjiramiri tukamuteze mbungu rutwagira umusaba natwe biri kora kirata yakijya mwana cyane bagamba mu ntakugiro mu nganda zanyu abana bini Heremba High School kuza ku Rwanda Saida Mini harimo umugenzi Shefali umugenzi Fred Wijema ko ba Alvan Koreta banaka nkanda kumonyo wugu n'umuteizi wugu n'umusingo wugu n'umuki n'umunyarwanda wo n'umukatolika n'umupostayo nkandi ndo n'abarwanyi
kuronja mzee Museveni akaza kuronda wasita ele mukuru yakubita Museveni akari musita ngiyo muteizi mbabazi n'umuciga twera akareba bigger picture yaturundana twakombera nini yaruga uyu musita uyu munaka ni ngura kwemera akaje ndio Otafiire nichinga sira yes ndio Otafiire that's true kunkari chinga sira na kujo bonanka kari bagambira ngo abana bashari abana bateizi uyibara Ruganda rugenzo rwawe kandakare ko muteizi nashura umuteizi kandakare ko mushari nashura umushari kandakare wako umushege nashura umushege nurundo utari uruganda rwawe uruganda ruzumurundi mukwatanisa urugamba rw'abantu so nyine uko kuzira mari tureba katuliki baye tureba kustayo era Rwanda ekanisa ngo giye tekerezia kandi giye yagete kanisa kanisa ne kigambo cyo ruswahili kikomse kerezi kerezi ne kigambo cyo ruratire kikomse kanisa omurujumwe kanisa bageta ki kerezi yaje Senta Rosario usibezinje mufoti izo tureba kustayo izo tureba saramu izo riki mwenda kanuzo warwanga twera twantu zambarara owarabaha no wagenda straight kama room town abo gomara bo muzikiti abandi bara bo mukarisia abandi bara bo mukarisa abandi oturuwero abaganda bakabaje gutumaze shabe bajaja bakawa twara zakubandwa gutarabanze mwe bakawa takutagera itokwe no kwajirwa zakubandwa bajira ngo tumara mwabandwa urumva kugera nembundi ngunga ngabire bajaja batwabagezi konke bya high command biterekere bajaje high command tubine usiti konke buko twari ngo twagire tukajya bekanisa abekerezi abemuzita bana muri cyo kutegarisa na ruhanga kurhanga katwanga twena tingarabira byabinje abizi abasaramu biguru bazayo abakristo biguru bazayo abakristo biguru bazayo ababa mu biguru bazayo okwiye ho gwaruka kanisa banga nje ngo batakuzayo iwe n'ubugera mu ruhangarira kwiga kahinda mu nkota shabasanje atwari mu zasanda umunaka oganye nyombe kama kanisa n'abakerezi n'imiziki mwene mugabo arinde kutwara arabi ngakahinda kumbe amakanisa n'imiziki n'abakerezi yake bintu bye atwari mu zasanda umukarisa kwende nte abatiri chwa yambe kanisa wenu yonga brabantu urwo kubanza cyo mukristayi urwa kabiri cyo mukatolika urwa gatatu cyo mu ngumwemo urwa kane ni interesas urwa gatanu zo muziki urwa mukanga zo Seventh Day asanje pumura numanya weteze dino zona yisoma ahabo kuba abantu abo mukama yambire kwebembera bashomeze iki yera mu kristayo kwaramugane abanyamu yavuga no kristayo mugenzo umukatoliki yambugana abanyamu yavuga no mukatoliki mugenzo umusalamu yambugana atendereze abanyamu yavuga no umusalamu mugenzo aba mu kushaba abakuyomera bakasha wafira mato nawo kwa kumuyomera tutse mutiyomba borogana borogana natwese kandi kayanje Seventh Day kwaramugane abone abanyamu yavuga no wedini bona bamugana kubembezo babo bashemererwe hatagira wacika ensi mu kigabo mu Rwanda ngo uko yabugana kahinda mukama wabampeire atakazira byashorora akabita njya kubembera bona njya kumuntu wabo bona. Looking for a way to automate your Ujibu mukunda kumva niteka kintu achika chinganda ushangu yali umuntu
nkibagira kinshobeye ampa answer no mushege by'umuteizi konka tuteka kimwe we are ideologically the same. He is not my Minister of State, he is not my assistant, he is my brother in thinking. Jerome Hozi, where are you? Omuzina by'ebitongole bya Ministry of Internal Affairs ikiruza kusiteho okushasha kwituriwe okuferwa umukuru wawe emanzi. In English we say a fruit does not fall far from the tree. Ekijuma cyaragara tikikuzahare n'umuti warebe ekijuma no munye mutu kututa mwenu mbozogu nashana n'abamze. Like I said the other day, thank you for being a friend, faithful and just. Ni mchira kuba aka mazumu mejo mari tukanti betaba cha mukwese. Uno izo mari no grupo yo kwaze izo mbuke grupo ya rukire ku mbuke cha. Izo tukanti ryo tukurugaho. Akashanganiza kwa Minister of Internal Affairs wa Western Region Government dito ya bihagire kumuya. Uwe bazumu nanko mu mahe kandi Chief Political Commissioner wa NRM ni Chief National Political Commissioner wa NRM. Well, the plan regisi no bimureba polisi yawe ejana polisi ya Rwaku is the present police similar to the police of the Rwaku? Well, that's a question for you to consider. Yeah, Bromley. Mweje okubali hanga yayo. Abera bushuru. Mweje kujira omuntu uche. Mukare gukora ihanga yayo. Mugesi isire. Rero mukatanga kutongana muri tutezere mu bifu. Okugenda omumisho n'okukolera hamwe n'okutatondana okutatondana nicyo kikuleetera abantu kugenda omumisho k'eihanga. Mwakona mumangana hariho omurigiramuta omurigenda omumisho haza niwabembezi owategeka akubura owategeka tarifuna. Kahinda Otafiire ebigambo bye mubiwulidde bulungi nti bwetubanga tuli bakunula eggwanga Uganda nga nabo batulwana olutalo lwabwe olw'ekiyeekera bava ku by'amadiini ne bava ku by'amawanga ne basigala ku kimu kutuuka mu ntebe kufuna buyinza. Kati namwe mwenna abaagala obuyinza muve ku by'amawanga, muve ku by'amadiini, muve ku bya kinaki, mukwate otabalulumu lwakujjako Nakyemalira June 7 tujja batusobola okutuuka gye tugaagala okutuuka. Eggwanga lyaffe aliddewo libeere bya mulembe era lisobole okuba nga lyeyagaza nze naawe n'abaana baffe balyeyagaliremu na buli muntu yenna. Mbaagala nnyo mwenna abaliko. Omukama Katonda abakuume. Tujja kuba tuddamu bataayi mweraba.